Siyabonga. Sibonge nakubaba umfundisi. Othe noma ebinawo amandla okuba angayiphatha inkonzo kodwa wayesekhumbula ukuba kukhona insizwa kuleli bandla. Siyabingelela egameni lenkosi uNyazi lezulu. Amen. Nami ke angizuba mude kakhulu ngoba insizwa eningi. Kodwa maNazaretha siyayibonga lehlahle ngaka ukuba sithole ithuba lokuba sihlangane simdumise uShembe. Kunesihlabelelo esilapha ehlabelweni zikaShembe lapho sikhuluma khona ngokuthi noma inyama isikhathele kodwa uthola ukuthi umphefumulo uyadinga ukodumisa nabangcwele. Thina sibonga ukuthi maNazaretha sisenalo leli thuba lokuthi sihambe ibanga sizodumisa nabangcwele ngoba kukhona abantu abasemakhaya abahleli, abanye bahlaliswe ukugula, abanye bahlaliswe ukuguga, inyama isikhathele kodwa inhliziyo zabo ziyafisa ukuba babe nabangcwele. Kodwa leso sikhathi isikhathi leso somfica umuntu okhona la bekuyithuba njengoba sisaphila ukuba silisebenzise inyama yakhe isaphila ukuthi ungalali uthi hayi ngobona kwesabatha elizayo noma ngizobona enkonzweni yasemini. maNazaretha lenkolo esikuyo inkolo kaShembe. Siyaye sithi ke masixoxa sihlangene singamaNazaretha uShembe uThixo. Siyaye sixoxe sikhulume nangemsebenzi edala ukuba sithi uShembe uNkulunkulu. Ngiyacabanga ukuba njengoba silapha maNazaretha silapha ngoba siyazi ukuthi uShembe uNkulunkulu, sifuna sivuselelane nanemithetho kaShembe ebalekile ngoba imithetho iyakwenza ukuthi mangabe sekufika izinsuku zakho zokuphela, izinsuku zakho zokugcina, iyakwenza ukuthi mangayigcinile kahle sikubone usubuya ngendlela yokubuya ngayo. uNkulunkulu obekunikile ukuthi ubuya kanjani. Abanye babuya ngamaphupho, abanye babuya bebonakala bebhekiwe kuthiwa simbonile umama evuka, abuye uyena sisalale siyambona ubaba evuka ebuye uyena ngoba usuke khona zokukhuluma asuke kwephulile ngesikhathi ehamba ephila. Leli bandla ke ngiyengibezwa abantu bekhuluma ngapha ngaphandle abangakaphenduka athi umuntu ngiyalithanda leli bandla likaShembe, ngiyafisa ukuya khona. Uthi umbuzo ukuthi yini pho ungezathi ngisaba imithetho, athi ngesaba imithetho. Leli bandla laziwa njengebandla linomthetho maNazaretha, kangangokuba yake yakhuluma inkosi yesithathu yathi maNazaretha lapha ngaphandle ngibeka amaphoyisa ami. Uthi ungalozinde uyothi mawenza into ephambene nobuNazaretha uthi uyobezwa bona bekubuza bethi awuna uyiNazaretha engani kaShembe yenziwa lento. Uthi ke inkosi inyanga yezulu iwona amaphoyisa ami. Leli bandla maNazaretha kunezinto ekufanele siyikhulume ngoba leli bandla masibuka ngesikhathi saphambilini enkosini yokuqala nasenkosini yesibili kuze kuzoba inkosi yesihlanu sekunomehluko kuhamba leli bandla lamaNazaretha lase lihijackwa. Ngazi ngesizulu ukuthi ngingabeka ngithini, kodwa leli bandla lihamba lase lihijackwa inkolo yesintu kakhulu, lahijackwa inkolo eyangaphandle ayisingena leli bandla yayisibaningi. Lihamba lahijackwa izinto zezwe. Angazi noma ngizothi yithina esiphendukile esifike nale mikhuba ebekade ingenziwa kuleli bandla yayisifika yanda ngempela. Angazi noma kube sekushoda abantu abekufunala bakhulume bakhuza ukuthi hayi akwenziwa lokhu kuleli bandla, kodwa zibeningi izinto ekuhambe kwahamba sase siyibona sezanda leli bandla zabe seyigcwala. Kunesihlabelelo engijwayele ukusifunda esigcwele isihlabelelo 10, ngizocela uzongifundela sona sodwa nje sibe isihlabelelo 10 lapho uShembe eyicacisa indaba yakhe eyibeka ngokusobala. uShembe ozongifundela isihlabelelo seyishumi ngoba leli bandla maNazaretha funda mfowethu. Umuzi wamaNazaretha. uShembe wathi mayifika phakathi kwamaNazaretha efika kuleli lizwe wafika wakhuluma ngomuzi thina abantu basezweni esingawazi. Wathi lo muzi umuzi wamaNazaretha, lapho siyakhona. wathi lo muzi wathi maNazaretha lapho siyakhona. Ukhazimula ngaphezulu. Wathi maye uchaza wathi lo muzi ukhazimula ngaphezulu kwenyanga nelanga. Umkhokheli wakhona Wayisethi umkhokheli wakhona wathi nje munye kuphela. uJehova kuphela.
wathi uJehova inkosi namandla yabo inkosi ibusise mfethu wathi umkhokheli wakhona wathi munye kuphela wathi inkosi enamandla wathi uJehova iyona ushembe into afika wasitshela yona afika wayixoxa phakathi kwabantu abashumayeza naphakathi kwamaNazaretha uma esephenduka wayesefike ekhuluma ngayo manje amaNazaretha into edala ukuthi ngileli bandla kuhambe kwahamba la selihayijekwa izinto zezwe la hayijekwa izinto zasemakithi kwase kufika abantu athi mayikhuluma benolimi lokuthi maNazaretha ningavumi inkolo ibulala imizi ningabulali imizi ngenkolo lolu lulimi lolo maNazaretha lolu limi lasesigogweni lolo ulimi likaSathane uma ethi umuntu kungavumi inkolo ungavumi ukubulala umuzi wakini ngenkolo usuke echaza ukuthi ungavumi uNkulunkulu abulala umuzi wakini umbuzo omkhulu uNkulunkulu wakho ubulala yini umuzi ngoba mangizothi mina maNazaretha ningabulali imizi ngenkolo ngithi ngolunye ulimi maNazaretha ningabulali imizi ngoNkulunkulu lolo lumi ulimi likaSathane ulimi lesihogo lolo noma ngathiwa likhulunywa umuntu ongakanani esontweni okwazi ukuthi ulimi likaSathane uma ifika inkolo phakathi kwamaNazaretha emzini yamaNazaretha ayikaze yawubulala umuzi obona amaNazaretha nibabona ngoba into engenziwa ushembe ebuhleni noma emzini yakhe umenzayo noma yini leyo nto leyo nawe akumele ufunele ungayenzi nawe kangangokuba amaNazaretha kuleli bandla leli amaNazaretha esawugcina ngempela umthetho kungakabi inxova kanjena kuleli bandla amaNazaretha baziwe emazweni akithi ukuthi uma ukhuluma ngomNazaretha ukhuluma ngomuntu ongcwele bekuthi amaNazaretha makade ezokwenza umcimbi amadoda abafika adla inyama bese phuza amadrink bese ephume ehambe kanjalo kodwa namhlanje emzini yamaNazaretha ufica imizi yamaNazaretha izungelezwe ngamatshe amhlophe yayisibhalo kwathiwa dumisani uJehova kwabhalwa kwathiwa shembe izidiweyo kube nomcimbi omkhulu ubona naphakathi kuphihlika inkamba azotshwala ubone ginqeka namabhodlela kabhiya phakathi kwamatshe amhlophe kube khona abantu abaphuza utshwala lamatshe amhlophe ezizothi idakwa seyidakwese ngoba phela zwazi lamatshe amhlophe zihlale phezu kwawo mazifuna ukuyochitha amanzi zichithele phezu kwawo lamatshe isono asikho kulaba bantu abebenza lento isono sokuthi abantu bekade bechamela phezu kwamatshe sikuwe wena mnikazi womuzi ngoba wena uthema uMnazaretha oyingcwele wenzile umcimbi wawusugaya wenza utshwala base befika abantu bezwe base begcwala abantu bezwe mabegcwala abantu bezwe basebenza izinto eziphazamisa izinto zikaNkulunkulu ikhonkwane zikaNkulunkulu ezikhona lapha phakathi kwethu kodwa kaMaNazaretha mina ngeke ngithi ngoba kusuka kushembe wokuqala kuzoba ushembe wesihlanu kunento abajwayele ukisho ngoba lento nonyazi likela ikhuluma inkosi ekhona ehlele esihlalweni njengamanje lathi maNazaretha baningi abantu abezayo lathi abantu abezayo baningi kakhulu kodwa ushembe mhlambe nangoJanuwari nangoJulayi uzoyisho lento ethi baningi ethi bazoza bezothatha indawo zeni ethi maNazaretha akholwani niqinise ethi nibambelele ngisho nangamazinyo ngoba laba abantu abezayo bazofike bathatha indawo zenu nenkosi yokuqala nenkosi yesibili yakhuluma lokho yathi maNazaretha yathi ngibona umhlaba kukhona into enkulu kunazo zonke wathi ngibona kuMnazaretha wathi ayikho ithi iziyophela zonke izinto ezamagugu kulelizwe ithi inkosi yesibili mayixoxa ithi kodwa ziyophela zothi maseyiphelile ithi kuyoba khona into yobinye ingapheli ithi kuyoba kuMnazaretha ithi yohamba igcwale magumba amanomhlaba ithi abantu ngiyobabona befika ithi kodwa ngibona abantu befika maNazaretha ithi kholwani niqinise ithi ushambe umgwinyeni ahlale ngaphakathi kini ningamgcobi ngoba laba abantu abeza bazofika bathatha indawo ezini kusho inkosi yesibili nangempela kwase kufika inkosi yesithathu basebanda abantu wafika inkosi yesibili laseliqala ibandla la ilapho liqala khona ukudunge ngoba inkosi yesibili yayikhulumile yathi maNazaretha abantu masebefika ithi inkinga abantu mabefika laba abantu bayofika nezinto zabo ithi ngeke